twerekeye Bukavu nta mahitamo dufite, nta mahitamo dufite. Exactly. Sisi ukoma. Kugeza tugezeyo. Maremeza tugoma. Buhoro buhoro turaza kugerayo, bari kwiruka n'amaguru, bari kugenda n'amaguru. Mboga ngo volontaire kugira ngo ezaline umutima n'ubushake bwo kurwanira iki gihugu birahari nariko umva umutima n'ubushake bwo kurwanira kino gihugu urahari ariko yoka mystic 4 rubaho ibyago cyangwa dangereux 4 bapitiwa na M23 baza dangereux ya loko musuzu kosa kana bangote mawa makasi nyama nzama osumwa pera bakonjo basara bavantiwa Imana izafasha abo bayobozi bacu bari gukora umwanda cyangwa bazosara bavantire bari gukora ibintu bidasobanutse. Ndashaka kubwira umusirikare wa leta, uyu ni umusirikare wa leta aravuze nzamba kosunga bakonji baosara bavantire wana. Imana igire ifashe abo bayobozi bari gukora uwo mwanda cyangwa bari gukora ibidakwiye abayobozi be. Imana ifashe cyangwa Imana igire yifashizwe turigende Imana ifashe abayobozi bari gukora ibisa n'umwana cyangwa bakora ubwo bugoryi bukorwa. Ntabwo ndajya mu cyanzanye sinatangira story yanzanye. Twebwe turigendeye bazasigare baganira bose nk'abayobozi bafite ibyo bazaganira twe turagiye sinabizo ezigale ya M23 inyuma hasigaye ara kudubona nasobanuye inyuma hasigaye ara M23 baudimana posa mama sinabizo ezigale ya M23 okay aha arimo kuba muri Bukavu ati tuvuye Kavumu tuzokende na Bukavu ariko se ko tuyisigiye mu Betura arimo kudusanga nahi Bukavu niba turi buyiganehe niba turi buyehe zambasu Imana idufashe abenshi muri twe bapfuye ntidushobora no kubahamagara ngo tubabone biteye agahinda umusirikare nta mushahara bise bikatika. Iyi ni ingabo ya leta, iyi ni ingabo ya leta sinzi muri kubyumva. Baba kwa essence hapa, kwa essence saa hii, kitu kwa essence saa hii. Maiba soda wanatoka sana. Na ba polisi walianza ile masubuhi. Ndio walianza toka kwa kia wengine wapeti wa moyo malaki wanakula bateri. Ndio hawana hata abata bunduki kama abantu. Baba. Turi hano kuri essence baraza ari benshi bari kwiruka abana bari kuvanamo amateni bari kwiruka ahanga turi muri Bukavu. Ofete nicyo tutanga inkuru cyo tukimbere gato. Imbere y'ibihe turebe urumva twebwe ntabwo turi abasirikari ntabwo dushobora kubrekinga inkuru za gisirikare ntabwo turi abasoda tuko kutere twebwe icyo dukora tuko kukote avance mu baturage twumve mu baturage banaonaye mu baturage bari imbere nibo bafite ibibazo kurusha ukuntu abinyuma ahantu M23 bafashe abari umutekano ntari ariko noneho muri aba binyuma urumva Bukavu yavuyemo reka tukibukavu twebwe mu Bukavu byifashe biti umva Bukavu mu mujyi rero baba kwa essence hapa kwa essence saa hii baba ahangaha kuri essence abantu bazi kuri essence Bukavu ariko byari byo ahangaha kuri essence saa hii maiba soda wanatoka sana abasirikare bari kuvamo biruka cyane polisi walianza ile masubuhi. Walking into the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints with missionaries like us who can show you around, introduce you to new ndio walianza toka kwa kia wengine wapeti wa moyo malaki wanakula bateri. Byatangiye mu gitondo baza bamwe hari abandi bana bari kuza basirikare bakavanamo uniform bakajugunya hata abata bunduki kama abantu. Nta n'imbunda n'imwe bafite barisinzyo bazisize Baada ya magari abayote kwa hivyo naenda baita kama Bukavu ndio kwa iliku abaita ndio naenda Uvira kwanza tutura tafuta gari za Uvira Bro reka mubanze ukuri Gisegeti
buriya navuze avuga ngo perezida Kagame yaravuze ejo bundi aravuga ngo niba ushaka intambara uzambaze, niba ushaka kumenya intambara uzambaze, if you would wanna know something about war, ask me. Ni ukuvuga ngo hano ndashaka mutega amatwi mwumve, abatipe bameparangana ntabwo bazi iyo bari kujya, ntibazi niba bari i Bukavu, ntibazi aho bari gusaba ngo imodoka zijya Uvira zirihe. Ati mu giswahili cya Katanga bari kubaza ngo turashaka imodoka zijya Uvira. Niko bavugaga, niko bimeze. Bapeti banatoka usikie tu barimo kwirukanka cyane. Vitu vinaharibika kweli, Ibintu byacitse, ibintu byangiritse ni ukuri. maanake kule wanawazidia nguvu, ndio wanaanza toka, wanaanza kimbia bro. Iyo hirya za Kavumu ku kibuga cy'indege babarushije imbaraga, niyo mpamvu bari kwirukanka. Mama, ni hatari kweli. Ya baba, iyo nabyo bisobanura se the translating nabyo ntabyo muri kumva. Hii vitu kwa politiki kweli ni hatari kabisa. Ibi bintu ni bya politike, ni hatari ni ukuri. Ni shida kabisa, wote wanakwepa wote. Ibintu byabaye akasamutwe, bajire n'abantu barinda ikibuga, aho perezida n'abasirikare n'amaje bose birutse. Noneho no kubafata akavideo bahahabutse, birutse bafite ubwoba no kubafata video ntibari kubyemera, bari kwiruka. Bamwe banapanda amamoto, Abandi bari kurira amamoto. Niko bimeze. Ni hatari ile Bukavu ile kusazi banaweza ikamata ile tuone kile wasoda kwa nakimbia basi vile batafani. None ko Bukavu niyo bagiye kuyifata ko turi kuri abasirikare bari gukina biro kwa abasivile baraza gukora iki? Guverinoma sasa ina mabunduki ya kutuma. Sasa guverinoma yacu nta n'imbunda ifite zo kohereza kweli. Wale basoda Burundi wako tusaidia kule, wale ba garde republique bako kule. Sasa wako nafanya kazi gani kule? None sabo Barundi bari kudufasha harya bo n'abasirikare muri Republican kandi bikisha harya bo bari gukora iki? Ukabisubize mu mutegeko ngo ndi kubeshya. Bako kule. Uretse gato Wako nafanya kazi gani kule? uretse gato Kule. Wale basoda Burundi kamata ile tuone kile basoda wako nakimbia basi vile batafani. none ko abasirikare bari gukina biro ko abasivile turakora iki? Guverinoma sasa ina mabunduki ya kutuma. None se guverinoma yacu nta mbunda bafite bo. Wale basoda Burundi wako tusaidia kule, wale ba garde republique bako kule. Sasa wako nafanya kazi gani? None se abasirikare b'Abarundi n'aba Republican kandi bikisha bo bari gukora iki? Barihe Kuna fuku. none ko twumva ngo barimo imbere Abarundi n'indanje